emdlalweni we-Gauteng Women's Provincial League lapho ke bokudlala khona ke i-Kaizer Chiefs kanye ke neqembu i-Future Stars ke emdlalweni ke bodlalelwa khona lapha ke eNaturena ke ekhaya la kweqembu ke leli le-Kaizer Chiefs. Kanti ke amakhosi ke avele nje enza ke umdlalo ke wabo ke wabalula nje kakhulu ngenxa ukuthi ke amakhosi ke bewadominator cishe nje kuwonke nje lo mdlalo le Kaizer Chiefs iwona ke ebephethe ke umdlalo. I-Future Stars azange ke ibonise nje ubungozi obukhulu kulona ke qembu ke le-Kaizer Chiefs. Mawubheka nje umdlalo wonke i-Kaizer Chiefs beyidominate bukhona ke amathuba ukuthi ke i-Kaizer Chiefs bengashaya amagoli okudlula ke lawo ke iwashayile. Kuthe ngesihombe sokuqala lapho ke umdlalo khona ke uye kwi-half time ke i-Kaizer Chiefs ihamba phambili ke ngamagoli ke amahlanu. Igoli lokuqala elingene ke ngomzuzu ke wesikhombisa kwase ukuthi ke igoli ke lesibili langena ke ngomzuzu ke weshumi. Igoli lesithathu elingene ke ngomzuzu ke ka-33 kwase ukuthi ke igoli ke lesine lona ke langena ke ngomzuzu ke ka-40 kanti ke igoli ke lesihlanu ke lingene ngomzuzu ke ka-42 okwenza ukuthi ke lo mdlalo bese ke uyahamba ke uya ke kwi-half time i-Kaizer Chiefs ke i-leader ke ngo-5-0. Kanti ke ngesihombe sesibili i-Future Stars ke izamile ukuthi ke ibuye ngesihombe sesibili kanti ke kwabonakala ukuthi ke sokulate kakhulu ukuthi bangakwazi ukuthi ke mhlambe ke babuye emidlalweni bakhave ke amagoli ke awu5 lawo bese washaywe iqembu ke le-Kaizer Chiefs. Izamile ke i-Future Stars ngesihombe sesibili ukuthi ke wakhe ke wona ke amathuba kodwa akathola ukuthi i-Kaizer Chiefs ke izimisele kakhulu. Kutheke ngomzuzu ka-76 ke i-Kaizer Chiefs yase ke isha ke igoli ke lesithupha okwenza ukuthi ke kube ke u6-0 kanti ke umdlalo ke bosozophela ke ngomsuzu ke ka88 lapho ke iKaizer Chiefs iyashaya khona ke igoli ke lesikhombisa. Lokhu ke ekwenza ukuthi ke lo mdlalo bese uphela ke ngo7-0 amakhosi anqobe ke ngo7-0 khona lapha ke eNaturena. Sibongele ke iqembu ke labesifazane ke leKaizer Chiefs ukuthi likwazi ukuthi ke liphumelele ke umdlalo sokumdlalo wesibili ke lona abaphumelelayo soloko ke joine i-Gauteng Women's Provincial League nalapho ke sobona khona ukuthi i-Kaizer Chiefs mhlambe ingakwazi ukuthi mayisebenze kahle esingakwazi mhlambe ngonyaka ke ozayo siyibone iKaizer Chiefs idlala mhlambe ke kwi-league enkulu iHollywood Bets. Kodwa ke siyathemba ukuthi ke intokazi ke zizokwazi ukuthi zenze wona ke umsebenzi omuhle ngoba mawubheka ke nabalandeli ke beKaizer Chiefs bayaya ukusupporta lona iqembu ke leli ke labesifazana nalapha ke eNaturena kuona ke lo mdlalo bebakhona ke abalandeli bazoseka bona ke abesifazane ke beKaizer Chiefs ukubonisa ukuthi ke bayalithanda ke iqembu labo. iKaizer Chiefs inqobile ke ngo7-0 ke